Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratany Lioka, toko 1:20. Ny nideran'i Jesosy ilay mpitondra tena nandatsaka faranjakely 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanompon'ny masony ka nahita ny mpanankarena mandatsa drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra, ary nahita mpitondra tena malailana anankiray koa mandatsaka faranjakely 2 teo izy. Dia hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malaelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fanana no nandatsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fahantrano no nandatsahany ny fivelomana rehetra izay nananany. Ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny haviany indray. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vady tsara sy fanatitra izy, fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsisy avela vato hifanongoa eto ka tsy ho ravana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra, raha oviana no avy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary hoy izy, mitandrema, fandrao voafitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako sady anao hoe, izao no izy, ary koa efa akaiky ny andro, koa aza manaraka azy. Ary andre ady sy hitabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, isy firenena hitsangana melo firenena, ary isy fanjakana hitsangana melo fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary, sy arety mandringana ny amin'ny tany samihafa, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina ka hoentiny ao anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga vavolombelona aminareo izany. Koa horena ao am-ponareo ny tsy hihevitra raha teo izay avalinareo, fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azon'ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Ary atoloro ny ray, ary atolotry ny ray sy ny reny, sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza anareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Nefa tsy hisy overina dia singam-boly iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila ianareo, dia aoka fantatrareo fa efa mby akaiky ny fandravana azy. Ary izay anjodia amin'izany andro izany, aoka handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ho an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hantanteraka izay rehetra voasoratra. Fa lozan'ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, satria isy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia ho ringana amin'ny lelan-tsambatra izy ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho itsahan'ny jetilisa mandra-pahatateraky ny andron'ny jetilisa. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorana sy ny fiandrazana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia ahitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy ny voninahitra lehibe izy. Ary avy ao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka hasandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nanao fanoharana taminy hoe, jereo ny aviavy sy ny azy rehetra. Raha hitanareo fa vao manarika ireo dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina.
Ary mety andrema fandrao ny fonareo ho voasara ny vokatry ny fisotro toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahian'izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany. Fa miambena ka mivavah mandrakariva mba haheranareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ary noho ny atoandro dia nampianatra teo ankianjan'ny tempoly izy, ary noho ny alina dia nivoaka izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva. Ary ny vahoaka rehetra nankeo aminy maraina koa teo ankianjan'ny tempoly hiaino azy. L'Évangile selon Luc, chapitre 21. La pauvre veuve. Au nom de Jésus. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. La destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister au contre-tir ou contre-tir. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Exhortation à la vigilance. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 21. Im Namen Jesus. Er sah aber auf und schaute die Reichen, wie sie ihre Opfer einlegten in den Gotteskasten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr denn sie alle eingelegt. Denn diese alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt zu dem Opfer Gottes, sie aber hat von ihrer Armut alle ihre Nahrung, die sie hatte, eingelegt. Und da etliche sagten von dem Tempel, dass er geschmückt wäre mit feinen Steinen und Kleinoden, sprach er, es wird die Zeit kommen, in welcher von den allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann soll das werden? Und welches ist das Zeichen, wann das geschehen wird? Er aber sprach, sehet zu, lasset euch nicht verführen, denn viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich sei es, und die Zeit ist herbeigekommen. Folget ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Empörungen, so entsetztet euch nicht, denn solches muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Da sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben wider das andere und ein Reich wider das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben hin und wieder, teure Zeit und Pestilenz, auch werden Schrecknisse und große Zeichen am Himmel geschehen. Aber vor diesem allem werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in ihre Schulen und Gefängnisse und vor Könige und Fürsten ziehen, um meines Namens willen. Das wird euch aber widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmet nun zu Herzen, dass ihr nicht sorget, wie ihr euch verantwortet sollt. Denn ich will euch Mut und Weisheit geben, welche nicht sollen widersprechen können, noch widerstehen alle eure Widersacher. Ihr werdet aber überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Gefreunden und Freunden, und sie werden eure etliche töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und ein Haar von eurem Haupte soll nicht umkommen. Fasset eure Seelen mit Geduld. Wenn ihr aber sehen werdet, Jerusalem belagert mit einem Heer, so merket, dass herbeigekommen ist eine Verwüstung. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf das Gebirge, und wer drinnen ist, der weiche heraus, und wer auf dem Lande ist, der komme nicht hinein. Denn da sind die Tage der Sache, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wer aber den Schwangeren und Säugerinnen in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über die Volks. Und sie werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heidenzeit erfüllt wird. Und es werden Zeichen geschehen am Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, und das Meer und die Wassermengen werden brausen, und Menschen werden verschmachten von Furcht und vom Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden, denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in der Folge mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht an den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen, so seht ihr es an ihnen und merket, dass jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht angehen, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist.
Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass es alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und kommen dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschensohn. Und er lehrte des Tages im Tempel, denn nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht am Ölberge. Und das Volk machte sich früh